Faatalatalanoaga, ia, o le tō ona le nei. Ono ti whasalawa tu I. Mangai ala lo le o le kipolo. Because o ngasia kia ko le lightning o le potu. Ia, e re. Le ala wo sawe. E live tu I, ia, mua, whaftai I le major sponsor. Fresh Sofia. Ai mana mismita wae. Pese foi, le ala wo whasalawa kulkama. Il kama lea. Vesancha, vesuntri. Talvatu I tato paanga masani ia. O le nei fiafi o le tato o le ama Faatalatalanoaga ma le Susuga ia Sua Steven ia tauala I le nei fiafi ia a mese o le au tato whaafonga I Samoa I tua wha o le kelope ia a o le a tato mo mai se manatu foi mai tu tono o le tato camp. Yeah, good evening from Sydney, Australia. For those of you who are watching this live, I am Ono Ti'i Livetalk via Facebook. So we will be talking with Stephen, one of the cultural director for our Fetu Samoa. So hold on, and I will try and add him on. Faatalatalanoaga I tato paanga le nei fiafi. Share. Maua Maya, can you hear me, everyone? Testing, 1, 2, testing 1, 2. Can you hear me? Jerry Lale, po maua mai ia le whasalanga whamole, pem whai ona invite tatu ia Sua, please. Request, share. I'll send the invite to Sua. Ia Faatalatalanoaga te lona na to anga o malotu nei aso loud and clear. Okay, Seki. Can you let Sua know that I'm on live now? He can request. Malore se fua senati malore mafuta mai Nerika Suia. Also, wherever you are in the world, comment below where you're watching this live from. Yo to ono nei, ono ti'i. Live atu nei, Sydney, Australia. Oka se vela, ole nei aso. Thank you. Ia, ole I mafuta mai tato malo whaalongia nea fiafi, ia whaatarwhatu, ke roa po aku ko ngai nganga ai nea aso, nan tau sami nea aso, tu lolo ngutu male afi, but, ia, ole whato tau male whale, ia, whai atu lolo tato interview I le nea fiafi. O Kilia, what about the sound in the background, whaamole Jerry, all good? I have a lot of questions from the Blue Army. E join mai loa ia Sua ia ona amatale o le tatou Faatalatalanoaga ai ni au fesili e te finangalo e fai ia Sua Steven ia ko meni mai ia au le lau tau mawhai e fai ia tatou fesili. Remember, I am the voice of the Blue Army ia moro tau silafia, so wa'o te whaalewina ia tatou fesili. Yeah, you know, I don't have a professional qualification to become an interviewer, but I do my best to interview our guests. Jerry, if you can get our Stephen Olea or Te Aleono. Okay, Seki. Thank you, Asanati. Thank you. Welcome, me fo. Po feo e mo mai tato whasalaunga. Okay, Seki. Yeah. No worries. I think
So I think it's better for you to. I think you need to use your mobile phone. I'm not sure, and then it will come up as an option to join live on video or something. Yeah, on Matalola. Yeah, that's okay. So take your time. We've got 2 hours, 3 hours. Ai afapeo e mafuta mai po feo e mafuta mai ne fiafia. Ko meni mai lau fesili e te manao e fai ia a ole I mo mai lava noa ia o la tātou malo whalongia ne fiafi ia le sunga ia sua Stephen Komisi talavave ia o ia lea o le autou whafonga ne fiafi ia po a ia lona fo I tiute ia I totonu o la tātou au le Fetu Samoa. That's okay, so no rush. When you're ready. Yeah, I can't find you. Ana ia le tau I nei sini au se talia, I nei aso o ka se vevela, tolu wha, tolu lima, tolu ono, tolu fitu isi, pito o I nei singi. Ia lea la e sawo I marsavili. Ia I kau tō whatau tau mai. But, you know, whaftai le li. Ule lawa, I manu ia tātou uma, ia lo whamlanga leo le tua. A lole mafuta mai le nei fiafi, ia ore tō ona nei ono. Laiva tu nei sini au se talia. O fia lava o e maua mai e tātou whasalaunga. Alor soifua fono. Please send Sua another request, please. Okay. Manon mafuta mai eva mai. Telly, I can't find. I know we're friends now, Jerry. But I think if he's using his laptop, I think it's better for him to use his mobile. Because I can't see him on my end, so I can send through the invite. Share. So, tecnologia. Talofa tali, malon mafutumai afa masanga. Talofa lava, ia ole fata tale tato malofa lon nie fiafi. Yeah, mele tato technology. Oh, yes. He is on. Okay, bring them on. I'm adding you now. Sua. Are you on now? Can you hear me, Sua? Malo soifua. Malo soifua. Okay. Samoa. Yeah, Maloto Malu. Yeah, on behalf of the Blue Army, yeah, we have Sua Stephen Komisi Talavave on our live tonight. Yeah, Momoana Faftai Le Tua. Yeah, wow, dear Mai for Ilnea Fiafi. Sua, yeah, so what we will talk about tonight, you know, to low Neo Paiama Neo Malu. Faleanga Nuu, yeah, Fangatonu le Malama, Miltonu Lifio Maina, e Tusai for your level au. Faatatope atu ina ia faise ta Faatalatalanoaga. So I know we have non-Samoan viewers on our live Whaamole Lava Pasta, but so tonight we will mix our language, if that's okay with you. Yeah. He said find not too long, no worry. Okay, o lea matule manoa e te whaatalofa ai I tatou viewers. Ia, I tua whale o le ke lope o mo mai ta whaasalonga ne fiafi. Ia, ma whailoa po whea ia oalalawhanga I Samoa. Where about in Samoa you're from, your villages, your background, like what you do and what's your involvement with our Fetu Samoa. Ia ona a matailola, ia leo le ta whaatalatalanoaga ne fiafi. Over to you, Sua. Yeah. Paftaite mo le avano la Susuga. Ono, yeah. Patalo fatu fo Ilini tula le fiafi. Fo la Susuga. I tēnani fo pa ia malu sa molo o mwhaina mai mua fo I mai nei pol kalame nei tula le fiafi. Patalo fatu ai fo I whapitoi au whainga luenga pa ia le tofi le tua. So se fatu whaitau langa. E lo asu I puvai fo I le vai le ono.
e whaatalo whatu sof peri Yesu Kuriso nei tu la lea fiat, whaatalo whatu fwoi tinam ta mamatutua, ia tainane alu ma whanau lumana I fo le tatu nu, o ala whanga ia I sidi elia finangalo le tua. Yeah, I'd just like to say greetings, obviously, to our brothers and sisters, those who have been able to come on board today and obviously, obviously have a listen as we have a yarn, as we have a Talano session in regards to the Fetu and the Samoan Championships and the World Cup moving into next year. I'd like to also thank this opportunity to Ono for the opportunity, and also thank all the business partners that are supporting this initiative. I'd like to thank you and welcome everyone this evening. Thank you. In regards to villages, yeah, o ala whanga te ia o ngai kere a tangata I lo la aunga. Ia o au ia o ngā mei fo le vau le whanga, sa talo whale a lili, ia o whastouta, ia o a pai mongongu, ia mo whale wha. Lai ki kia mea sa urutanga kangi, ia a whai yesi si ngā o mai mō, si sila mai whale kako poro kalami. Ia o mera ngo popole I wha ino aku. In wha popole si fo isi wha la me lave fo I le vivi mai. Ia whaatalo whatu nei tu la le fiafi, pa ia malu sa mua potu, ia whaftai mo leo panoa lau sunga, ono ia o au, ia malu ngaluenga o whiangai fo I nei Australia, o lo o nofo I nei Brisbane, I nei Kunsilangi Australia, ia o te whaingaluenga tonu o matangaluenga o a onga, va ia le Department of Education, ia o lo o ngalue fo tonu le vaenga, o lo ngalue fo tonu le NRL I le Galapul Ipswich Jets, o lo o ia tūlanga le Wellbeing Manager, tonu le ia olo o whiangai foi, ia tonu foi se matu e kale si olo o va aia foi. Ia o tofi sidia le na ngā ma, mo ia le o kōmibi, ia ai sidia le pire mu mal mangui o mawaleanga gwenga, ia le au aunga ma le whaio fina ngalo le atua, I see matu e kale si. So for those who don't know me, I reside in Brisbane here in Queensland, Australia. I work for the Department of Education. I'm an intensive case education manager for Department of Education, which oversees 247 schools in our region. I also am the Wellbeing Manager for Ipswich Jets, and also support and obviously lead our church as a senior pastor at Hosanna Ipswich Church. So that's just a little bit about myself. I'd like to, again, thank you very much for the opportunity, Ono, to be on today. So appreciate it. Apologize and apologies for being late. This is my first ever time being live on anything like this, so I do apologize. So over to you, Ono. Thank you very much. Ia, ole amata ina tata noanga sua. So, ia ole ala wa maua I, e toto ma anu ta ua. Olo I am from the Sasua family as well. Yeah, ole ata atia. E umami dia ku keno wha lavi. Ole ia inisi o a inga mai ngā ngai fole vau. Ia, olo tupu anga le nā sua. But, say uma, in kakarangola ia re ka a inga. But for now, sua. So, in te tonu o le Fetu Samoa, ole, what I've heard is you are the cultural director for the Fetu Samoa. Is that true? Whamole sua. Ono, thank you very much for the question, Ono. O mole sila fia si atunugu ia mole au mai mo for nefiafi. O lo ma ngā lue whaatasi ma le sunga po le fionga ia au nasa. O ia le o te ia le tūlanga le o le tūmanga nuku au ina tūlanga na I alunga whanau fo le fitu I te tono mato kempo lo whesho soani e iau. I le tūlanga lea o lesi I tūpalo o ngalue ia o le folofolo ina le upu le aso ma le aso ia o le upu le tua ina ia o ina ia o no whaavai fo I tatu atunu ia o le finangano le tua ia o le tūlanga fo ila ina ia o lo maa Vase e lua I fo I male fionga ia unasa. Both me, myself and Unasa, who's from Savai in Samoa, we both help each other in regards to teaching the young ones in regards to cultural traditions and the appropriateness and awareness. But I'm also the pastor of the team, which I deliver the word of God on a daily basis.
Also, manaya lo tiute, yeah. Na ua peon e saunua, this is one of the most important part of the journey, not only on the field, but also the spiritual side of it. Now, for some of the girls, that they haven't grown up on their Samoan side, su'a, what did they take away from this experience? Because I'm sure you're encouraging them. Might be the first time for them were exposed to tato wanga nuu, malangai whanua. Yeah, I must say, for ole tu whaleanganga su'a. Whaftaila mo whafsili lau sunga. Ono o le toa msala whai e lusu ta sila au ta aro. Msala na le toa lima po le toa ono o alo mawhana o le fetu. Wo o matu vai I whanua po le motherland a tātou I Samoa. Po wo o ia lato lalafanga na lato tupunga mai ai. A le toa tele o alo mawhana ele I o ia le tūlanga lea. Ele I mawhaina o ai pe malamalama ai. I ono isi alu whanau. I o meo awhakasi awhapalami. I o meo awhapuriki isi. I o lo ieiwhae no tūlanga whapena. There are some of our players, and obviously in the question in regards to, how these girls have come to understand our culture and how they value it. That only 5 or 6 of our girls in our squad have actually been back to Samoa. The majority of them have never been to Samoa, probably have never understood the customs and the traditions. So even the word of God, for many of them, it is a familiar sight, but it's not a common thing that they hear every week. So when they come into camp and they hear obviously the traditions and the customs, and they do things simple as like an ava ceremony, or even wearing a simple thing like an ear when we have cultural practice, or when we have aingas or talanoa sessions and they wear an ear, and it's very respective. We teach them even the word of God, because our Samoan people is founded upon the word. It's in our emblem, it's in our constitution of Samoa that we are founded and our foundation is God. But also, more importantly, we even teach them things as simple as the va, the feagai. So for us male staff, the va between us and our kufafinis, or us and our mothers, us and our cousins, so that are females. So understanding that va and teaching the staff as well that it's important to go see that va, that feagai. So it's been and not just the players, it's been also a cultural enlightenment for our staff as well. Yeah, ole na lesa au tau fasili atu ile, with our coaching staff, because most of them are, Australians or Kiwis, but ole wa e tali mai. So there was a lot of impact i tato coaching staff as well as. Certainly, it's certainly so noanga ole mea na mawhai na mawhai lea vaenga ma whaata awai na i tūlanga leo anga nuu ia tai nani fori fina ngalo lea tonu meo ken. Ono le sunga le whai aonga, I po sila fia tele o le au mai moa, o le tangata e uku tonu se camp, o le head coacha. Whai ala I le madiel fina ngalo le head coach se porokami. Ma e le wha ngā inga pe amana I anga whai se tūlanga se ekipi al kemi ha. A ole manatu po le ko wha ma fo I le sunga ya Jamie Soward. Ia ngā ia wha ai e le ke le ka ua. Ia onga fo le sunga Jamie Soward e su mai fo inga ia le moku le au apuriki. E ka ua fo inga ia me o ku maanga nguku fo ilanga so it's been very successful. Our cultural teachings and even the word of God has been so accepted by the vast of our players, because it starts from the top, from our head coach, and obviously our leadership teams in the team. If they've accepted it, they've taken it on board, and then the younger players, obviously the playing cohort, they accept it and they thrive in it. And he's seen the importance, because Jamie Soward comes from an Indigenous background. We also values, obviously, culture, traditions and customs over anything else. So it's been a blessing having Jamie Soward, and refreshing having someone that values our culture and its traditions.
Ia, whawhatai mole tari o leo e ka wanga mai ai se ofisili aso. which Yeah, is o leo mana e fo wa tele. Ole, what are we expecting from the Fetu leading into next year's World Cup? Ole a se swinga ia pole a fo i se malo si anga. Ole a matou ai e tausanga fo a o sa uni atu mole i pala langi wha mole sua. yeah, whaftaila mo whafsili lau sunga on. Ole, pe me woto tana i e foi nei tausanga i meo ta alonga foi i Pasifika na te atu nei i le vai aso i te atu nei. E iei a vaenga na vai atu wai ma vai tuto atu wai. Ia a wā le wha moe moe le World Cup. Ia ona le tolu nei e tausanga talu na alu le savalinga le fitu. O le tausanga mō mua. Ia o le tu and dai. Na mana mi ana manu malo fitu i o Papunukini. Ona ane le manoina. Ia e le maua e le mo 7 o le World Cup. Na so ola i le tausanga le te atu nei na le vā matonga ma le vā fiki. Ia le nito e maua e fo i lewa no na to e manu malo i rola i le fitu. Ma wha mausa li e le natu tūlanga ia walfa mo le World Cup. Tau tana ine, tele alo ma whanau o loo ta aru au fitu. Ia o alo ma whanau o loo na feola, ma whanau i whafu i nei atu i whafu. O loo i le naunga le loto po le, se mo onga fo le loto ia e iei se aso, e iei ni alo ma whanau mai Samoa, e ma whaina representina o tatou au toa ma le fitu, ai lo te le lava le ngaluenga lo o mawhai na te tauna whai i to tonu i Samoa po si a tatou atu nui. Wale ati na ina laka piliki i tonu i o i Samoa. O lo ngalue la ila sunga le Palestine i a fiu punu whasio. Ia, o ma le sunga fo i a Klaus. O la tō ia o lo o whaia le tūlanga lea. Ia ma lo ati na ina mo ta alonga. Ia pe o tō sila fia le telo competition i wa matana ati na mai. A wale ati na ina laka piliki i Samoa. O no le yungi ia wa lewa na masani e alo mawhanau ia moa tātou tangata fo i laka piyuni. O le liki e mo i la votele tausani. Le awhi i whasara pausu hono na whaawaina e laka piliki. Ia aile i tele lava senga luenga na whai o i Samoa. Whaftai fo i le sunga fo i a mika mal NRL i o i Samoa. E wā fo le lato lango inga fo i laka piliki Samoa. Wā fo i polo kalame. O le mena i nau ta inga i le tausanga nei te mino atu i ta alumi New Zealand ma Australia. We wanted to go and play against Australia and New Zealand and win those games. But at the forefront of our mind, we were actually seeing where we are in the standards and the level there is internationally. And so we've seen where we are and the message that we delivered, because there's a theme at each camp. The theme for this camp is we belong. The Fetu belong. For far too long have they been washed aside, pushed aside, and been seen as second class, world class players. We've been ranked 24 in the world, which blew my mind, especially with the talent that we have. But we definitely belong, as everyone saw what we did against New Zealand. That was no accident. Obviously, the ball it can bounce different ways, and obviously that's the nature of the game. Unfortunately, we didn't come away with the win. So obviously, moving into the World Cup, there is no doubt in our minds that we will be at the World Cup, and when I mean at the World Cup final. The thing is, obviously, nurturing injuries, obviously, the mindset, because it's very different. When you play just 1 week in, 1 week out, it's very different when you're in camp together for a long period of time. The girls start missing their families. The coaching staff start missing their families as well. It's a big journey, and obviously, the support from our people, the Blue Army, they've been very welcoming when we go to New Zealand, whether we go to Fiji, when we go to Papua New Guinea, and here in Brisbane and Sydney. It's
I'm about to get teary, but it's been so welcoming that we feel like we're at home. So, when our loved ones are far, but when we hear those cheers, we feel that we're right at home. So we thank you. We honor all the people that have come out to support our people, and looking forward to the World Cup. So, and I believe the tour are the same too. They're going into the World Cup and knowing that what they want to be playing is the World Cup Grand Final, because that's the level that we are at the moment. So, ia ole tūlanga na o wa'ai atu e lau sunga ono, ia mo le developinga, ia matainane le tūlanga le o le wha'amoemoe mo le whai unga le tausanga lea, ia o le wha'amoemoe lava, ia peo isi po ia tunu, o le Grand Final, ia maupuli ipu le laulangi, ia mo le World Cup fo i tausanga fo. Whaftai mo le whamarama mai men o le tali sua, o le se fasili. O te le impact, o te le influence o le Rugby League New South Wales, o le Queensland Rugby League Samoa, Victoria, Aukilani, Wellington e lunga o le tato au. So, what has the influence of Samoan chapters whamana mo le sua? I le tato fetu. Ia wa mo ia e monia o levana, o le fatoa, o le ua, o faisi levana i ele liki i lo tato atunu peitai. O le fatoa, to tele lea o ni tamaita e Samoa, o mawhai ona ta alo i le liki, whamana mo le lava sua. Ia, whaftai mo le whafsiri, le sunga ono. E te lele au ngā o meo chapter. E te lele le au ngā meo chapter. Po le a se manatu whatau wa asisi, po le anu mea o meo chapter. E te lele au ngā meo chapter. O te o tala nola i ri tūlanga lea mea kaulaka pile a tina aina meo laka pi. Au te tala nola i atu no i fafo. Tu i New Zealand. O New Zealand i o le ia se senga New Zealand ma Samoa i meo anga nuku ma le malama o tatu alu ma whanau. I meo tū maanga o tatu atu no i Samoa, ia ma mea whaia i tatu, na whaia tatu tua a. Au atu no i fafo nei po Australia, tūlou, tau tala fo i malwhaaloalo fo i le tūlanga. Awa amata na mou atu le malama lamba ma o alo ma whanau i tūlanga o le ngangana, tūlanga le meo le vafea ngai o le mea tuangani ma le tuafini. Ia po le uso fo le uso. Po le o po whanau fo i mātua. O no lote tala no atu i tūlanga fo i mea o vaaia i fo i te tonu, e leo nā tonu le ekalisi, au te tonu mea matanga le wengo aonga, o lo ufea ngai fo i maisi alu whanau. O te layer separation mai ia o onga tatu tua a. O leo ngala ia nā mea o le chapter, o le toe whawhangu o tūlanga nā, ai whaonga laka piriki o se vehicle ina ia mo modi ia i tūlanga ia me wanga nu, ia wala i mea tau siva, ia mea tau, ia o isi a wa o ina meo la unga. Au meo alu ma whanau, ele i loa whaina mea. O mea nā o ina, e au ngala i tūlanga lea. O no, lo, ia le tūla whono le world i le temi nei, o lo whapene. Na o ta maiti malu whanau o lato tua a po tua a o lato tua a e qualify i le au o le atunu. So the qualification rules at the moment are grandparents, if your parents or grandparents were born in Samoa, that is you qualify to play for that for Samoa. A iei le temi o la iei alo ma whanau. E le i whana nau mātua i o Samoa. E li whana nau foi o mātua. Iei lola i tūlanga lea. Le kiki lola i le kako catchment i mea kau le au ka aro. O le mela i au ngai mea i o meu chapter. Ona o walo ma whanau i ro o i tutonu chapter. Te leo i lātou o le toi e leo ni lātou mātua na whanau ni i Australia. O lātou grandparents na whanau New Zealand. Our great-grandparents, o lātou i na whanau i Samoa. O le au ngala i o mei whapeni. E mātutua i whatamiti. Ola i tūlanga peo alu na whanau peo Payne Hash ia o Brian To'o, o alu whanau ia no au Sala, ia o Shalom, ia o tele o alu whanau lo i e siena lo fipo. E iei le mea e le power i le leo o le tangata ta alu.
A whaila share mai le tanga ta alo. O au ki fia ka alo mo le aku ngu lea. Ai mai no mai isi support isi au ka alo support malango inga le melea. O aku lo makangaka ia lo mai moa ma le au spectators support inga malango le melea. E le isi si men whainko i move le NRL. E ka kanga lo le NRL le pangole malu whanau. O nga a whai e le ping fiki e nā ko. O nga la o ese alu ma whanau. Au la ko ia lo o ko kene ko kongo au malo o fia i kanga o maka. O nga e sila fia lau sunga ono. Wa ova kule afa le liki. O ka miki Pasifika. A whaile fia ka alua i ka miki Pasifika i le Isa World Cup le fia ka alu mo New Zealand po Australia po e gelangi foi. Ai le ka alu. E pena i sila fia foi me o headline i o lo i e gaming. Nga silia kua fia mai mo maka Pacific Games. Ai lo ka longa lengo fai inge langi le va Australia mai la. Si mama aku fia maka kangaka. E yeila ila ka ua malikiuke nga la ke pidi ki Samoa i chapter ese ia. E mga o mia na ngā rurue whaakas. Ia a wale atina ina o alu mawhanau e leo na la ka pi. A ina ia mala malama ila to whaasino manga ma tū maanga o tatou tangata. Te lela ina al tāua e wha maalua tula ia nei tui wha matala tu whapalangi le etanga a whai asinga umi le antanga a whai le malama kakalo le anganga le kue wha malama lama ifo. Malo whawhitai sua, ia vai lai e le tā ua le tā whaasoa. O le fwoi whantoa uno ai. Le rule ia e grandparents. So, e moni mwha maoni. O lona winga o le a whai ia warto o tele lewa fwoi soifui ni o la to grandparents. Ia rongo winga a whai o le si 5 tau sanga 10 tau sanga lumara ia. Ua whale tonu a tō tātou sa mo o le a o ia tātou walo e tā alo mai sia tonu. Now, your highlights of the campaign Faatalatalanoaga as a cultural director and as a pastor. I to tono le tatu Fetu Samoa Faatalatalanoaga lava sua. Ia, ma Ia, tau wha ua tuai ia le tā polo kalame i le nei fiafi. ia, whaftai lau sunga ono mo le whafsiri. O le highlights moa. O le so se temi la female jersey presentation. Ia o le telo i tātou ile i o i tutunu vaenga i o no mea whapitona le auta alo amala tō vaenga. E whaila isi no hona le tūlanga le le afu. O le mea le importance o le tūlanga le jersey presentation. A le telo alo ma whanau na amata mai le mato journey mai le tōtau sanga te atune. Tangata li mawhaina tau te tala i atu lou pe roa fwoi whaise upu wha Samoa. A wao ngā mea le wa i atu ai. Ma wha alongo atu ai. Wa mata na ausangi le loto e fia o i Samoa wa ai a inga. Wa mata na loa whaini upu whaingo fia per ni introductions. E whaatalofa atu ai fo i tangata o lo su mai, tala mai fwoi au i Napolo Kalami. O le māngai la i o whaalongo i whakoi. O le ngangana o lo tala noi, le ngangana le alo tatu tala noi nei te pua a mata i la tu journey. Ia ona uwhaile au vāinga. E leise mea ka u se awha po se kwaka Samoa. A e sawa i eilupi o ar Samoa. Pe ia ala ia kulanga ia kulofo ia me kulanga whanga i wakakusila fia me i meo. Ia pe mua tu loa whai fia kāsu sunga miki mua ia tāle whonga foi ia tu loa. Ia o ieila ia tu langa whapena ia o meo tu la whono ai me whaafai tatu o tunu whapena. Ale winga lo tala. A whaina e whanau mai ia iso piko Samoa. Ere o e se awha po se kwaka i a Samoa. O le ke le fo ila ina mea wa ngai ke au kusa na siri anga maringi e umaka fo rea songa whaina mako kalangoanga fo ima isi ngai kufa fini. Kelo ila kuunga whaapea. O le mele o lo mo mia la ko le upo le kua. E
ngai koe whaarongo la i koe recite isi o la ku isi whai upu o lo o mako la unga i kuai lea vai aso ma lea aso inga ia whea suswangi e lea unga le wha moe moe la ka pi whea suswangi le upu le apua le a uma foi mai o ai o mai foi ia so ese mau se me o laile anganga a whea se loku e whakasa me kukisi ka koliko ia po le asufiku so se mea e o laile anganga a wao ngā se ngā luenga whakauwaa inga ia whangu e kulanga lea pe ia o se kulanga le ngā lo that's one of the highlights for me is everything's a highlight for me. I'm in awe when I'm in camp to be able to be with the staff and with the players because you see them on the TV and you look at them and you you just you have no idea that you'd ever be in a position to be with them and be amongst it. So I value the times where the young girls have taken on board our cultural lessons. Even if you've seen some of the videos where they're doing cultural dances, some of them have come and they never understood how to do it in the first place. But they're embracing their culture and they're loving it. And even obviously heard from some of the sisters where they said that they appreciate the word of God and that they love hearing the word of God because a lot of their whys that they've shared and the reason why they've got to where they are, a big thing is family and God. Those have been the two things that have been major in their journey, and it's been a blessing to watch and see. And I pray that they continue their journey in Christ, whether it's whatever denomination that they find Christ in. But that's all our job as Unasa and myself is just to light that little lamp so that they go forth and they build on it and build that foundation for themselves and their families. Nā lo whawhtai sua, ia e whai never know te se wo mika le wo ura kake ainga. On behalf of the Blue Army, ia mamato umalava Samoans all over the world. E vea ia o whai masui, whawhetai lava o te loa, e o fo i o tua a i si o tamā, ma si o tina, o lo tau a inga uso ma tō whawhine. They should be so super proud of what you have done for our team. Sua. Now, o leo le ata o mai I le mato Blue Army, ia peona silafia, ia e usa ia tirilale mai Queensland. So I am voicing. I'm going to ask you this straight up. Do the girls watch our parades while they're in camp? Yeah, well, the feel of sugar. The quick answer is yes. We've been watching it, hearing it, been in the middle of it, and we thank you, the Blue Army. As I mentioned before, when the Blue Army has been, when we've been away from our families, the Blue Army is what makes us feel like we're right at home. The Blue Army has made us feel like we're not departed from our families, that it's not too far to reach out to our loved ones, that our Blue Army is our extended families. So we've been very fortunate and very blessed for our Blue Army to come and support us, even down at our fan days. They've been wonderful. It's been an absolute blessing. It's even teary. I'm a very emotional person. So when you don't see me on stage, you'll see me on the side crying. It's not because my wife fussied me, it's because I'm standing there and I'm just loving the fact that our people are unified. Because for far too long have our people been, there's always that misconception that our people were unified from the beginning. If anyone understands our history, it's always been against each other. Only when Christianity came into our people, into our nation, that there was some form of unity. But I tell you now, I've always said this, and I'll continue to say it, and I thank Blue Army for enlightening this and bringing it, sparking it back up. As a nation, there's no nation under the sun that can achieve far more greatness like Samoa if they nganurue whakas. I say with my whole heart, I know we don't have much money. I know we don't have much resources. But if our people come together, there is nothing on this earth that our people cannot achieve. I've seen it myself in the education space. I'm now, in the midst of brothers and sisters that are doctors,
that are Samoans, that what you would call in Samoa, but they're doctors coming from here, lawyers. If they can do it in that spectrum, and you see our players now holding the torch, Has, To'o, No Osala, Siena Lufipo, Shalom. If they can do it, we can do anything in any sphere. But the key is we need to ngā rua whaakasi. So the Blue Army has been a big part of that because it's brought a lot of people from, the east, the west, even here in Brisbane. It's made, all of Brisbane come together despite whatever their backgrounds are. Ia ale au kupulanga o whai atu langa ia pele Crips ma le Bloods. Mea tūlanga mea kau kengi. Ai o ke mi whai Blue Army. E o mai whaakasi a mga rurue whaakasi roa. So e au ngā meo kāronga. E po whaanga kama. E māsangi e kupulanga pele. Viti e māko i kuai whale alidi. Whapengala isa mangako, it's very important that our Blue Army continues this to be able to create unity within our people. And it's a beautiful sight to see, and I thank you, Ono, and I thank you also the director, Mr. Tangaloa Sa'u, for everything that he's done, and obviously your team. And I look forward to the many more Blue Armies parades in the next year. All I might add is please, please, please celebrate safely. I've seen some things out there and they're questionable, but hey, as long as you're having fun, but also being safe, and teach our young ones how to celebrate like a Samoan. Ia mawhawhetai sua. Ia o lea la. O waia, o makua i fia cherry lale. Ia mapele. Ia mawholeni. Ina ua e whaasalau me o lo tene. Ia le impact o le mātou Blue Army ia. O ia vene avanoa o te whawhetai tere lava mai te ele o lo nganga sua. E tusai ma le whaavanoa o lo taimi o teiloa. Ia o le aso sa patire ne e tauana e maro lo le lei. Ai ua whaavanoa mai lava lo taimi. Ia, e tatsa noa ai. Tanga o lea i te ua whasia au e la vaenga i o Terry man vaenga. Ia, from the bottom of my heart, on behalf of the Blue Army and everyone, every Samoan in the world watching this, and whoever is not is going to catch the coverage afterwards, whawhetai tele lava sua e tusai malo sao. I le tatou Fetu Samoa. Ai mai se foi, o le whaavanoa mai o lo taimi. Ne fiafi, ia watu nea ia wanoa e mori o lo whaanga o te lo le e nisi o ta ainga o le sisilu o le wau ha Faatalatalanoaga. Ia o lo ainga ia o lo grandmother o le tofine o so popo mai na nga ifo. Ia Yeah. Stile fiele is going on so pop. Malo, ia ia ainga le talo. Ko isa e no ko kala ngoli isa e isa. Ele tu ia a nga foi nei me masani foi ia ma lo foi ma fai lo foi ma sani foi ta o ta vai que pois foi vai no foi ta tu ai lo la mai papa o foi ia tu no nei po atu no mal ia fa mo ia tu nga no fa tai lo sunga ono ia tai nane pa ia ma do foi to committee ia fa foi ia por Blue Army ia wa foi se va no foi nei tu la ia o meia ia lo se vi inga stangata ai to fa foi level vi inga ile tu le ona me uma ia whaafitai e te talo le atu ia whaamunia mai le atu wha moe fo tau sanga fau ia wā fo le toa me whetu ia taina le foisi e tato au le manu Samoa ia ona le ngalo asi e tato au talo ia whaamunia te le atu i wā fo i moe ia wā fo le au tā alo ia e whaafitai fo le pa ia manu Samoa lo mai mom si sila mai fo le tato por kalami fo i nitu la le fiafi ia te talo ia whaamunia te le atua I so se vaenga I o lo e alalai. Ia whamni foi le tu nei vai aso wa foi tiute ma fe au foi o le fe ngai ai mo ngā luenga ia tainani foi a o honga foi whanau ma alu ma whanau. Ia whanau stay at school to anga ia onga ia ina ia tau sei mātua wa makan kau ngalo ngalo wha vaenga kako aku ngu le kau singa meo mākua ia ngi whawhisiri sesi po whaikankang ia o whawha ko whai koko ole o la I o mākua kua ala ki kau si a ke mi
Faila isi o le pingi nga o le ngo fo ma ke mi pa wanga me pingi o ma mi ka le ko singo me ma kwa sisi me e le se de mi ka ya e le ko me uma famia foi le ko la sunga ono e wa foi por kalam famia foi le ko o pa anga fo i lo lango ina le vaenga i la sponsor ia talo ia Faatalatalanoaga ia ma fa popo isi vaenga ia wa foi por kalam me lo tawatina ina ia e famia tele manu tele ina foi ne fiafi i la sunga ia Ia faftai te lava lava sua. Ia manuia lo fiafi lo fatele atu. ia faftai lava la sunga Ia fātai fo. ia fase fo Ia le nasa mo tu fafong mai i le Faatalatalanoaga ia ma le sunga fo'i ia sua. Ia o le cultural director ia po le faife au fo le tato Fetu Samoa. Ia malol mafuta mai paanga masani. Talofa le pai. Sosopo yes. O kamarangi sami. Fafetai Jerry ne fiafi mafuta mai fo'i le uso ia le pai vaa mai Brisbane. Malo lava mafuta mai para. Ia o le fato au loi i sol e kau e koko ma ango ma ua fafetai Jerry ia le wa wai loi sol e koko ma ango ma ua male uso ia su. Ia malo mafuta mai Josiah Bonifacio to vio o le tato polokalame na ne fiafi a whapeo ngai o malau to nai ai le i whaia sau t-shirt po le t-shirt whai mei le koe inga mai kuai wangaro ia unengu o koe inga whai mei le t-shirt ia whai sau t-shirt ne fiafi a tato polokalame na ia ono te tii mai le TV ono i nei sini au se talia manui alo to fiafi God bless you all to wha seifua